twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Iwacu News 24. Tubahaye ikaze ngo tubagezeho ibikomeje kuvuga hirya no hino mu isi. Turaza kubabwira ko perezida wa Nigeria yahinduye itariki azagiriraho uruzinduko mu bihugu bitatu birimo n'u Rwanda. Twerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, itangazo ryasohowe na Laurence Kanyuka ryongeye kugaragaza intambara y'itangazamakuru hagati ya AFC mu 2023 ndetse na leta ya Kinshasa. Mu gihugu cy'u Burundi turababwira ko perezida yongeye guha umugore w'igihembo. Muri Kenya, perezida Ruto yasaba umukobwa w'imbabazi mu ruhame nyuma yo kumubuza gukina sinema. Muri iki gihugu kandi perezida yatangaje ko wongera umushahara w'abakozi bose. Naho muri Sudani, icyizere cy'intsinzi y'ingabo za leta mu ntambara ihanganyemo na RCF gikomeje kwiyongera. Muhawe ikaze ngo tuyarambure. Ngende Mutesi Glory, iyi ni Iwacu News 24. Perezida Tinubu wa Nigeria yahinduye umunsi wo gutangira uruzinduko ruzamugeza no mu Rwanda. Umujyanama wihariye wa perezida witwa Boya Onanuga yatangaje ko perezida w'iki gihugu yahinduye umunsi wo gutangira uruzinduko mu bihugu bitatu biri mu Faransa, Kenya n'u Rwanda. Ibu uyu muyobozi yabitangaje mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, aho yavuze ko perezida wa Nigeria Bola Tinubu wateganyaga gutangira uruzinduko rwe ko ya 12 Gicurasi 2026 yarwimuriye kuri iki cyumweru tariki ya 3 Gicurasi. Ibi bije nyuma y'ubutumwa Onanuga yari yashyize ku rubuga rwa X ku ya 1 Gicurasi, aho yavuze ko perezida Tinubu azahagurukiye Abuja ku wa 2 Gicurasi yerekeza mu ruzinduko azagira mu bihugu biri mu Faransa, Kenya n'u Rwanda, aho azaba yitabiriye inama zo ku rwego mpuzamahanga ziga ku ikoranabuhanga, innovation ndetse n'ishoramari. Kuri wa 3 Gicurasi 2026, umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru, Laurence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi ndetse n'umukuru w'ishami ry'itumanaho muri AFC mu 2023 yasohoye ubutumwa burebure bushinze ubutegetsi bwa Kinshasa kuniga itangazamakuru no gutoteza abanyamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iryo tangazo ryashyizwe hanze ku rubuga rwa X, AFC mu 2023 yavuze ko abanyamakuru benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukorera mu bwoba, bamwe bagafungwa, abandi bagaterwa ubwoba cyangwa bagahatirwa guhunga igihugu kubera inkuru batangaza ku bibazo by'umutekano n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. AFC mu 2023 ivuga ko ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi bukoresha inzego z'umutekano mu gukumira amakuru bunenga leta cyangwa agaragaza uko intambara imeze mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bihe byashize, leta ya Kinshasa yagiye ifata ibyemezo byo guhagarika cyangwa gukurikirana ibitangazamakuru byatangazaga amakuru ajyanye na AFC mu 2023, harimo no guhagarika ikinyamakuru Al Jazeera nyuma y'ikiganiro cyakozwe ku nyeshyamba za mu 2023. Imiryango irengera abanyamakuru ivuga ko ibyo bishobora kugira ingaruka ku bwisanzure bwo gutara no gutangaza amakuru muri icyo gihugu. Mu 2023 ishinza Kinshasa kukandamiza itangazamakuru. Uwo mutwe nawe ubwawo wigeze gushinzwa gushyira igitutu ku banyamakuru bakorera mu bice ugenzura. Ni mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukaza umurego, ndetse abanyamakuru benshi bakavuga ko bari hagati y'impande zombi zihanganye, buri ruhande rushaka kugenzura amakuru ajya hanze. Raporo zitandukanye zerekana ko bamwe mu banyamakuru bamaze guhunga Goma, Bukavu n'utundi duce twafashwe na AFC mu 2023 kubera ubwoba bw'iterabwoba, gufungwa cyangwa gukubitwa bazira akazi kabo. Mu gihugu cy'u Burundi, perezida Ndayishimiye yongeye guha umugore w'igihembo nk'indashyikirwa mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye guha umugore wa Angeline Ndayubaha igihembo nk'umukozi w'indashyikirwa mu bikorwa by'ubugiraneza muri iki gihugu. Ku ya 1 Gicurasi 2026 ubwo Burundi bwizihizaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo, perezida Ndayishimiye yibukije abarundi ko umugore we yahawe ishimwe n'umuryango w'abibumbye mu 2023 kubera gufasha abaturage, bityo ko nabo bakwiye kumushimira. Yagize ati, none amahanga arinda byemera, abarundi nibo batabyemera kandi ari bo babikorerwa. Ababizi ni ababyeyi bari bafite indwara, imiryango yari yarabuze umwana ngo iseke nk'abandi, abana biga mu mashuri meza barabizi cyane. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko umugore we abinyujije muri Fondation Mugiraneza
ari gufasha abagore bibumbiye mu mashyirahamwe abaha amafaranga bafasha gutera imbere. Ati buri shyirahamwe ariha miliyoni 15 z'amarundi, iyo yakura rimuhambaze icyo nzi baramushyigikira, ibyo bamuhaye nawe akabiha abandi. Ni byiza cyane iyo ababizana mu muryango tuba duhiriwe, nawe akabiha abarundi. Ndayishimiye yavuze ko itsinda ribishinzwe ryagiye inama ryibaza ku gihembo ryaha umugore we. Bamwe mu barigize batanga igitekerezo cyo kumuha igiceri kimwe nk'ikimenyetso cy'uko ibyo yakoze bitabonerwa ibihembo. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko nyuma yo gukora ubusesenguzi itsinda ribishinzwe ryafashe umwanzuro wo guha umugore w'imbangukira gutabara kugira ngo ajye yifashisha mu gutwara abarwayi. Nyuma y'umunsi mpuzamahanga w'abagore wizihijwe tariki ya 8 Werurwe 2026, nabwo Ndayishimiye yahaye umugore w'igihembo nk'umugore w'indashyikirwa mu guteza imbere abagore mu Burundi. Tariki ya 21 Nyakanga 2023, Ndayishimiye yahaye umugore w'umudari w'ishimwe ritaboneka hose mu Burundi ubwo yamushimiraga ko yari amaze guhabwa igihembo n'umuryango w'abibumbye. Twerekeje muri Kenya. Perezida Ruto yasabye imbabazi umukobwa we mu ruhame. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yasabye imbabazi umukobwa we mu ruhame, yemera ko yakoze amakosa ubwo yamubuzaga kwiga ibijyanye na filime nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye. Ibi yabitangarije Nairobi ku mugoroba wo kuri uyu wa 2 Gicurasi mu birori byo gutanga ibihembo bya sinema bizwi nka Karasha International Film and TV Awards. Ni ibihembo bihabwa abakinnyi ba filime n'abanyamakuru ba televiziyo bahize abandi, bikaba bibaye ku nshuro ya 14 ndetse bifatwa nk'ibya mbere muri urwo rwego muri Kenya. Ubwo yagezaga ijambo ku babyitabiriye, Perezida Dr. Ruto yabanje gushimira abakora mu bijyanye na filime muri Kenya muri rusange, ariko aboneraho n'umwanya wo gusaba imbabazi umukobwa we yangiye kubyiga. Yagize ati ikindi nshaka kongeraho muri uyu mugoroba no gusaba imbabazi umukobwa wanjye Chepinch Etichi. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye yambwiye ko ashaka kwiga ibijyanye na filime ariko ndamwangira. Perezida Ruto yavuze ko nyuma yo kubona ibikorwa byagaragajwe muri ibyo birori yahinduye imyumvire ye, asanga yarakoze amakosa yo kwangira umukobwa yo kwiga ibyo ashaka. Ati nyuma yo kureba ibyo mwagaragaje umugoroba nasanze naribeshye, nari kumureka akiga ibijyanye na filime. Yaje kwiga ibijyanye no gutunganya imbere mu nyubako, ariko niba ari kundeba hari hose namenye ko yari afite ukuri, ahubwo nje nkaba naribeshye. Perezida Dr. Ruto yashimangiye kandi ko ubukungu bushingiye ku buhanzi muri Kenya bufite uruhare rukomeye mu iterambere, kuko bufasha urubyiruko gukoresha impano zarwo rukihangira umurimo rutiriwe rusaba kandi kazi. Muri Kenya kandi Perezida yongereye 12% ku mushahara w'abakozi bose. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatangaje ko umushahara w'abakozi ba leta bose mu gihugu uziyongeraho 12% w'abakora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi wiyongeraho 15%. Yatangaje amakuru meza ku ya mbere Gicurasi 2026 bw'abanyakenya bizizaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Asobanura ko yafashe iki cyemezo kugira ngo bazashobore no guhangana n'ikibazo cy'ibiciro biri gukomeza kuzamuka. Perezida Ruto yasobanuye ko umushahara w'abakora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi wazamuwe cyane kubera ko ari urufatiro rukomeye rw'ubukungu bw'igihugu rukemura ikibazo cy'inzara kandi rugaha abantu benshi akazi. Yateguje abanyakenya kandi ko leta yafashe icyemezo cyo kuvugurura urwego rw'igihugu rushinzwe ubwiteganyirize kugira ngo ruzarusheho gusubiza ibibazo by'akazi. Ubusanzwe abarimu bo muri Kenya bemererwaga kwivuza mu bitaro 900 ku kiguzi gito, ariko ubu Perezida Ruto yatangaje ko bazajya bivuriza mu bitaro birenga 9,000, bemererwe kwivuriza mu bitaro byose byo ku rwego rwa 6 bivuye kuri bimwe. Ubwo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatangiraga kuzamuka bitewe n'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran yakomye mu nkokora ingendo z'ubwato mu muyoboro wa Hormuz, abanyakenya baratakambye basaba gufashwa koroherwa n'imibereho. Mu byo basabye harimo kongezwa imishahara cyangwa se guhabwa andi mahirwe yatuma amafaranga binjiza adashirira muri serivisi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Byitezwe ko urwego rushinzwe abakozi n'umurimo ruzatangaza amakuru arambuye ku cyemezo cyo kongera umushahara w'abakozi, nibwo hazamenyekana igihe kizatangira gushyirwa mu bikorwa. Twerekeje mu gihugu cya Sudani. Twatsinze intambara niyo mvuga iri kumvikana cyane mu bice byinshi bya Sudani nyuma y'aho ingabo za leta zikomeje kwigarurira ibice zari zaratakaje mu mirwano zimazemo igihe zihanganyemo n'umutwe wa RSF.
Mu nkuru yatangajwe na Jeune Afrique hagarukwa ku buryo ubuyobozi bw'ingabo za Sudani buri kugerageza kwerekana ko buri hafi gutsinda Burundi intambara, cyane cyane nyuma y'intsinzi zabwo mu murwa mukuru Khartoum no mu bindi bice by'ingenzi. Abasirikare n'abashyigikiye ubutegetsi bavuga ko kongera kwigarura ibice byinshi ari ikimenyetso cy'uko RSF iri kugenda icika intege. Mu mihanda yo mu duce twafashwe n'ingabo za leta, bamwe mu baturage bavuga ko bafite icyizere cy'uko umutekano ushobora kongera kuboneka nyuma y'amezi menshi y'intambara, ubwicanyi n'ikorwa ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ariko nubwo ingabo za leta zigaragaza icyizere, impuguke ku bibazo bya politiki n'umutekano muri Sudani zivuga ko intambara itararangira burundu. Zigaragaza ko RSF igifite imbaraga mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, cyane cyane muri Darfur, ndetse ko ikibazo cya Sudani kidashobora gukemurwa gusa n'intsinzi ya gisirikare, ahubwo gisaba n'ibiganiro bya politiki. Iyi ntambara hagati y'ingabo ziyobowe na General Abdel Fattah n'umutwe wa RSF uyobowe na Mohamed Hamdan Dagalo yatangiye mu 2023 imaze guhitana ibihumbi byinshi by'abantu no gutuma miliyoni z'abaturage bahunga ingo zabo. Mu gihe ubutegetsi bwa gisirikare buri kuvuga ko bwatsinze intambara, ikibazo gikomeje kwibazwa niba koko Sudani iri hafi kubona amahoro arambye cyangwa niba igihugu gifite urugendo rurerure rwo kongera gusubira ku murongo. Mbashimire mwe mwese twabanye, ibiganiro nk'ibi ngibyo nakagaruka hano kuri Iwacu News 24 naho ubutaha.